ولاتین پارێزگاها دوک بەردەوام گازندان ji kertê saxlamiyetkên û dibêjin weke pêdivî çareserî nayê kirin eş bûyî nexweşan û daxwaza berfirehkirina nexweşxaneyan dikin û dê wê baweriyê dane ku ev nexweşxane eş bûyî beriya çend salan hatîne avakirin û etniha da hejmara xelkî zêde bûye. Zêdebarî hatina awareyan jî eş bûyî parêzgeha Duhokê. Ek ji kertê here gerên di komelgehê me de kertê saxlamiyê ye. û nû gelekê piştgihavet yel Duhokê taybet. Çünkü nûke em bîn ev xestet berê nûke hat navakirin bû wextekê hat navakirin nebû nûke ji mara xelkiya zêde bûy aware gelek zexta ketiye ser ev çend sala projek habûdanan ez bi xesta mindalbûnê ya ew jî hatiye rastandin ji ber vê qeyranê. محكمة محافظة الدائرة هميش نبغي دركات نجد برفرات لكن يعني مثلا حتى خستج مثلا أطرافه مثلا قضاء شيلات شيء دليل وكي أشتي زاخوية مثلا بنا محافظة مثلا شو خستك بري 10 سال بيجوا تعبير خلكي بيجوا بيك جند مثلا تو هاد نوضع كلام يعني بيدفيا زهترش بينا وكن زهتر بيتا بيش كتير بيدرش كيف كرتا ناس كذا كذا مثلا مونوجيان خلكي. Saxlamiya parêzgeha Duhok jî dibêjîtin devan salan da di projeyên me dabûn hejmareka nexweşxaneyên dîlê sinûrê parêzgeha Duhok bêhne danan. Lê qeyranê hemîrek li me girtin. Gel destpêka dimayeka 2014 ku ev aw jimareka zor awara jî hatî negirin tekît bargiraniyeka here zor kevtiye ser parêzgehê nexweşxana me gelek nexweşxaneyên me nisba înşîgalê li ser an bijne sadê darbaste be me heyl zor nexweşxane bû nimune nexweşxana hîviya zaroka nexweşxana fireta nexweşxana hîviya zaroka du nexweş li ser ek textê bûne ser textîne vigave ek text ji ber hindê ku ew ji mara textî parêzgeha Duhokê dike min. Li dawiya sala 2012 biryar bû 5 nexweşxane li sinûrê parêzgeha Duhok bêhne avakirin ji wanan jî nexweşxaneka diya 300 textiya hewarhatinê ku 108 milyar dînar eş bûyî hatbûne terxan kirin. Lêbtenê nêzî 300 diroz bûye etniha da berrawastiyayî maye. Nexweşxana Afret û Zarokbûnê jî her li Duhok bû ew jî 300 text bûn. و 67 میلیارد دینار اش بوی ادبونه ترخان کرن لی او جی نیزی 28 صده هاتیه دروست کرن اوش بلی نخوشخانه پنجشیر و نخوشخانه که 100 تختی لی بردارشو لی شیلات زی به یکیجی اجمارا تختن وان نخوشخانه ان نیزی 900 تختان بون لی اوا کرنا وان نخوشخانه ان به هلاویستی مایه عبدالصمد ریکانی NRT Duhok.